Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba ezishisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu indaba laphana wengane zakwethu. Kunodaba laphana olutrendayo ke laphana wengane zakwethu. Ubhebs wodumo ke laphana wengane zakwethu. Siyakhumbula laphana ngosuku lomncwabo ukuthi wakhala ngokuthi ipin kabhebo wakhe laphana umampitsha ongasekho emhlabeni akayazi laphana wengane zakwethu. Kube nenye ke yevideo abantu abaningi abayigxekayo ke laphana wengane zakwethu ejabula ukuthi ipin kabhebo wakhe useyitholile. Ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula uma ke wayibona le video. Ngale okhuluma kakhulu ake ngidedele iclip uzwe ke laphana ubhebs wodumo ejabulela ipin kamampitsha laphana wengane zakwethu. Sengiyitholile ipin kababy. Thank you baby. Ngoba shemi ndodamo shemi ingithande kaze ngafika egcinweni. Ngisabuka indaba zenu. Okay, jokes aside. So ngeke ngize ngimambele umuntu uqobo. Ngiyayibukela nje indaba. Hey, intombi like Usho kanjalo ke ubhebs wodumo. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe luthini uvo lwakho ngalolu daba. Mawumusha ngiyacela ugcinezela subscribe cinzene bell ukuze uzothola njalo ama notification masiposta ivideo entsha. Angizange malumntana wakho